بل لم يجتمعوا ما أجمعوا على شيء إذ تود خصصت ده مفتدو ده هرتنام بالإسمة رينغول لا تجتمع أمتي على ضلالة ده مفتدو ده فو ده مو بندتا إهونده تاون ده هونده نكو فناندره الله ريني ده سيدا بنون نمو بندتا إهونده تاون ده هونده دون كونده ميره تا كونده فناندره نواي goto e umma on no falja jama jeyaɗo e umma on jama seeɗaɓe no falja kono umma on fof ɓe fotta e hoore faljere o way ɓay noon allah hiwi ɗum mofte ɗen dandi ɗum mofte ɗen reeni ɗum mofte ɗen si mofte ɗen moɓodiroyi e hunde wi ko ɗum ɗo hare ɗum ɗo woni hujja qawluhu min dhi l umma أي من هذه الأمة ذي هذه وذي وذي إذا فوق أسماء الإشارة يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة يعني يقول الإجماع لن تسكتاك سنة المفتدون فلا يجتمع علماء اليهود ستاي كرمكم اليهود بفوتني على حكم مسألة من المسائل إنياور مسألة عند المسألة وعلماء النصارى ما كرمكم بأن النصارى على هذا الحكم نفسه عند إنياور كير تيجي فإن لا نأخذ بقولهم أنا جتاكم قل ما بدي هو بفتني أو أنا كتاوتنو فالعبرة بإجماع علماء المسلمين فقط تسكويه أنكور تحجة هور مدين تو هوتراي وهوترا لننجي تيرته ko fottani kon karamo ko be julbe ben pet wa qawluhu rahimahullah id khussisat bil ismati tawde mofteden de hertinirama ndenka to ko be tan ndenka renegol id do huna ali ta'lil on do ella ko fi hondum wasitay ijma on ko hujja e de moftedo hino ella on yani ko tawde de moftedo de hertinirama renegol hiwegol tawde moɓodirta e hoore ɗe fotata e hoore fenade yani anna al ijmaa onde ijma alladi yakunu hujjatan ijma wonowo hujja on huwa ijmau hadihi l umma duna gayriha min al umam koko fotti gon tunɗe e mofte ɗo gayi moftali luttuɗi wa allala dhalika rahimahullahu bil ismati o elliniri ɗum ɗon wonde renegol ngol li annaha sabu ɗe moftene laaɗo ɗo mahsusatun ko ɗe hertiniraɗe bil ismati renegol wa gayruha lam yukhassas ko wona ɗe mofte ɗo kan hertinaka renegol wa dalilu ala takhsis dalil hertingol ɗe mofte ɗo renegol qawluhu sallllahu alayhi wa sallam ko konngol nelaɗo فيما يروى عنه كفلا إمك كون كان كون لادو وماك لا تجتمع أمتي على ضلالة مو بندرتا مفتي عندن هوري مجرة أخرج ابن ماجه في كتاب الفتن كذا حسن الألباني فإن هذا نص في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ ɗon ɗo ko ƴiyal wonde ɗe mofte ɗo no reena ɗe fof ɗe moɓodirgol e hoore faljere wa kadalika qawluhu taala ko wan noon kadi konngol allah towɗo on ka o wii wa kadalika jaalnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa ala nnas wanni men waɗiri on mofte wonde hakkunde fiyon wonu seede e hoore yimɓe ɓen fof fahum ɗe mofte ɗo kañum shuhada'u ko ɓe seedeɓe ala nasi hoore yimɓe ɓen wa hada ɗum ɗo yashmulu no mofti shuhada seedagol ngol ala afali nasi golleji yimɓe ɓen wa shuhada e seedeɓe ala ahkami afali nnas e ñawoje golleji yimɓe ɓen wa hada yadullu ala anna ijmaa hadihi l ummati hujjatun no tindina wonde fottangol ɗe mofte ɗo ɗum ko hujja
darden ɗo nan waɗano Moussa ɓe jogii haaju goɗɗo ko dena tawaqqafuna torki Allah subhanahu wa ta'ala illa faami e dina kam faamu selluɗo o arsi kan kadi gollitirgo jaɓana golɗen ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin ko ɗaadi ɗo landal o wi o nani waajotoɗo no wiya e nder waajo makko ngun womo jangini nde deftere wiyetede charhu sunna lil imam al barbahari nde janguno ɗen ka juuride ba wasir e dumunne goo ha gayen ɗende wonani goɗɗo no inna mo jangini nden yufarrigul ummata o senda e mofte ɗen o lanca e mofte ɗen o waɗi o heeforɗinna e buy o yaltina e buy ka nder l'islam o nani kadi mo inna duumagol jangingol tawhid ɗum ko yarugol ɓawre ɓawre ɗum ko tardugol noon ko retarno mana no woodi gande goo jangeteɗe fi yo yimɓe ɓe yo faamu yoɓe finu ɓe yaaru yeeso arana tawhid ko tardinay ɗum o wi o nani goɗɗo no jangi no waajo no wiya ɗum o waray ko honno enen faamuɗen e ɗum ɗo no Allah subhanahu wa taala muuliri yimɓe ɓen noon ko muuluje sertude ayo tagi yitege o tagi aljanna o o inni yitege o ƴettani yitege garanti wonde nge heeway be woloɓe sifa ɗiɗo heɓo na hande ɗum fuɗɗi wowlede neeɓi ko wona yimɓe tawhidi ɓen yimɓe jannginoɓe tawhid jogiiɓe tawhidi ɓen yimɓe jokkuɓe bide aji ɓen jokkuɓe mbeleede mum ɗen yiɗuɓe détournugol haqqille yimɓe ɓen huutora ɓe gera ko faala ɓe cukkiɓe neeɓi gila neeɓi cukkoto ɓe inna antum jamidun ala nusus onon yo fendi tun e ƴiye ɗen ƴetta ko feeñi ko on anda onon o andata ko woni nder to ɗaɓɓitata piiji nder on famata manaji on andata ɗuma ɓay ko kamɓe mana famgol manaji ɗin ko waggol ta'wil ƴetta nassuji ɗi fira naɓira ɗum no faalira noon ha yaada e bonkiji mum ɗi tawa kamɓe no ɓe firita nassuji ɗi noon ɗum haɗata fiyondi waɗi zina salmodiri e debbo weddodi e debbo waɗi piiji ɗumani ɗum nafus sendugol mofte ɗen mbeɗe seeɗa aɗa maki so taftarigu hadi umma ila 73 firga aɗa maki ɗe mofte ɗo ɗe seeɗe waɗa e pecce 93 an inna mofte ɗen mbeɗe wona fedde wotere pet an in laaɗa kombo ɓuuri andude a yangoto ha artoya kan laaɗo maki ɗo koppellet ko honɗum ɗaɓɓa ɓay andama mofte ɗen ɗe waɗay feddeji sikki ala wala yazalna mukhtalifina walidhalika halaqahum allah wi yimɓe sertano no waɗi pecce ko noon allah tagiri ɓe ko ɗaɓɓa e ɗi feddeji ɗum daari ko fedde honde ɓatti e ko nelaɗo wonno kon ma woni e ko nelaɗo wonno kon kañum e sahabaɓe jogoɗa ɗum fanka a wi so haɓɓitike a wi joni simi wowli ɗum ɗo to gasa ɗum adday yimɓe ɓen ɓe yeddanmi wona yeddodiro ko gonga kono ɗum na gongaji ɗin fof wowlete woɓɓe go ko noon ko faami wonde hikma on ko yayi gonga kam fankaka ɓay sa wowli gonga fettay fi wota fettu fanki on mo hunduko ma fanka si tawi ko nonnum gonga hewtano kamen
gongal Allah e mula no neeɓi nan woni hikma o ko ya andu ko honno wowlitta gonga kan andi pullo fo tawi mi sali e mi heɓata feere waɗa résultat on ko goto kono na goto yiyanata e wowlnaɗo o okko rela hunde kaari mi sali ko rela hunde kaari he fewndo no satti fewndo junngo an hewta hoore noni hikma ko andugol ko laawol hongol rewata ha hewtina gonga kan hato yimɓe hanuɓe hewtinede gonga kan ɗo noon yimɓe goo no serti ɗo no woodi o ɓeyno min mi wola tungal no mi wowliri o hakkitande ngala moto faala jamma no accu ɗon faman cha fal yumnan waman cha fal yakfu hunde kaadi no harmi hunde kaadi no fopp kon yimɓe bida ko naatoɓe yiite e aro en ni ɗo ka gonga ko neɗɗo wonnomo ko ɗum ɗo addira doy wano docteur ñawdirta noon docteur no andi dose o ko e nder balɗe sappo o ƴettete comprimé ɗiɗi bimbi ɗiɗi kikiɗe nanna ko joni o heɓɓidira ko nawnare nden e lekki mayre o ɗonni waɗiri gokku yani andi sa ƴetti fopp o loowi nde wotere ko lekki goy kono no gasa addoya effet goɗɗo goo ina waɗiren seeɗa no wiyete hikma idan nde deftere charhu sunna lil imam il barbahari so tawi ko nde ɗo lancata mofteɗen ɗo haray siɗe moɓodiri e ɓaawo nde hare ɗe moɓodiri e hoore fenade wona moɓagol tun ɗaɓɓa andi woɓɓe ko ɗon noddude moɓodiren ko moɓodiren ko woni doole tawi moɓodiren hoore honɗum taw nde no wiye fotte ndaare taw ardiya ka fottete no koye hoore honɗum wonnege fottude taw ɗum kadina o e piiji luttuɗi ɗin wo noddoɓe ɗo awa fof waɗe hunde kare ɗum koye hoore honɗum fottete fotten e hoore shirku na ella bid'a na ella mo ɓeyo yo tambo diina hummum e bid'a mum are en fof piitodire nokku ngotu en fottay kono sine heeɓi tun fettay wallahi ɓe wonɓe du'atu alwahida bi ayi shakle bi ayi naw isa yawa e seeɗa tun taway ko oɗa kono no buɓɓi ko oɗa ko yawa ha ene minen e ɓe men nanodirta min arnano kono min taw min fottata certes fof kadi howta e ka wonno ɗon idan ko التوحيد قبل توحيد الكلمة توحيد الكلمة على التوحيد ko fottingol kongude yimɓe kono koye hoore tawhide on de dan haray ɗum ɗon ko faljere molanade kala aybinɗo sabotuɗo janngingol tawhid ta sikkito oɗo ko yimɓe feddeji majjuri ɗin o jeeya nula ɓen ɓe fopp maɓɓe ko ɓe atti noddugol yimɓe ɓen koye tawhid nelal mbawi o yimmini Muaz ibn Jabal Yaman hono o winomo falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa wa anni rasulullah ko yimo attu ko attaɓe nodde taw ko tawhid ko ɗon sala sallam duuɓi sappo e tati ko tawhid o nodde muɗum makka gam mo wi ɗum ɗo mo duumi ke janngingol tawhide haray woni neɗɗo ɓawrejo o kamɓe ɓe yawri yeeso torki Allah yo Allah okkor en tawhid selluɗo o ko famina en diina kan kadi faamu selluɗo wa jazakumullahu khayra